Nakaga kuri iki cyumweru ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byamaze kurushaho gukomera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Ni igitondo tuzindukanye update, ni igitondo tuzindukanye amakuru menshi n'amakuru tugiye guhera ku kaga gakomeye cyane ku mirwano karabutaka. Ingabo za Kongo FARDC zamaze kwirukana M23 ku musozi wa Kobo, ni muri teritwari ya Warikare, aho urugamba rwamaze gukomera, urugamba rwamaze kurushaho guhindura isura. Agasozi ka Kobo bivugwa ko ari ingenzi gaherereye muri grupama ya Kasimba, ni muri teritwari ya Warikare, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, kamaze kugwa mu maboko y'ingabo za Kongo FARDC Wazalendo, abasirikare b'u Burundi, aho kuwa gatandatu itariki 7 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025 imirwano ikaze yasize M23 ikubitiwe ahareba Inzega, yirukanywe muri iyi misozi. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko Wazalendo na FARDC barimo kugenzura imisozi ireba mu midugudu ya Karinga ndetse na Kisone, ni nayo kandi igenzurwa n'igisirikare cya Kongo FARDC, nkuko aya makuru tuyakesha ikinyamakuru ActualitéCDT gikomeje kugenda kibitangaza. Ni nako kandi kugeza magingo aya ngaya inyeshyamba za M23 zamaze gusubira inyuma, zirimo kwerekeza mu gace ka Rujiga, aha ni mu birometero 30 uvuye ahangaha Ikobo, kuko Ikobo bivugwa ko M23 yamaze kuhubaka ibirindiro bikomeye cyane, yamaze kuhubaka ibirindiro bidasanzwe biri ku musozi wa Rusumamba n'umusozi wa Bikumbirwa, mu rwego rwo kwitegura ko bashobora kongera kugaba ibitero bisubiza uyu musozi FARDC irimo iragenzura. Ibi kandi bibaye mu gihe abayobozi bo mu mirenge ya Waninga no mu mirenge ya Warikare barimo baraburira izi nyeshyamba za M23 ko zagota umujyi wa Pinga usanzwe ugenzurwa n'igisirikare cya Kongo FARDC. Gusa M23 icyatumye itinda cyangwa se icyatumye itagota uyu mujyi wa Pinga, Pinga ni agace karimo abasirikare benshi b'abarundi, harimo aba FARDC, harimo aba Wazalendo, hari n'abacancuro baturutse muri Romania, bivugwa ko bari ahangaha Pinga kugira ngo barinde iki kibuga cy'indege kitagwa mu maboko ya M23. Imirwano mishya ikomeje kumvikana ahangaha, ikomeje gutuma umubare mushya w'abaturage urushaho gukomeza kwiyongera uko bwije nuko bukeye. Hamaze kumenyekana umubare w'ababarirwa mu magana babayeho mu buzima bubi muri iki gihe cy'imirwano, babayeho mu kaga gakomeye cyane bitewe n'amabombe, bitewe n'amasasu akomeje guturika umunsi ku munsi, dore ko uko bwije nuko bukeye ahangaha hakomeza kumvikana intambara karabutaka. Iyi ntambara ya Kongo ikomeje gutuma uko bwije nuko bukeye u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeza kurushaho guhindura isura. Ubu Rwanda rwamaze kwivana muri CCAC, aho kubera RDC guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yamaze gufata icyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati, kubera ko wagizwe ibikoresho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nayo ibarizwa muri uyu muryango. Ubusanzwe abazi uyu muryango urimo ibihugu birimo Angola, Congo Brazzaville, RDC, Cameroon, Gabon, Chad, Guinea Equatorial, Repubulika ya Centrafrica, u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo. Amakuru avuga ko guverinoma y'u Rwanda yamaze gufata iki cyemezo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Gusa u Rwanda ruvuga ko ibi byongeye kwigaragaza ubwo Imurambo muri Guinea Equatorial haberaga iyi nama kuwa gatandatu, hari inama ya 26 isanzwe ihuza abakuru b'ibihugu bombi. Muri iyi nama
u Rwanda rwari ruhagarariwe na Dr Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, rwagombaga gushyikirizwa inshingano na Guinea Equatorial, inshingano zo kuyobora uyu muryango biteganywa n'ingingo ya 6 y'amasezerano awushyiraho, ariko biza kurangira iri tegeko Kongo iriburijemo. Minafete itangazo ryayo yavuze ko u Rwanda rwari rwabigaragaje mu ibaruwa rwageneye abayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, rwamagana ukwirengagizwa ku buryo bunyuranyije n'amategeko kwakozwe mu nama ya 22 yabereye i Kinshasa muri 2023, ubwo RDC yari iyoboye uyu muryango icecekesha inakora ibikorwa binyuranyije n'ibyo abakuru b'ibihugu bemeza iyo bateranye. Amakuru kandi akomeje kugaragaza ko u Rwanda rwakiriye CEEAC nyuma y'uko ku wa 4 w'iki cyumweru, ubwo i Mulambo haberaga inama minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize uriya muryango, barangajwe imbere na Minisitiri Lucas Abanga Nachuma ushinzwe ibijyanye no kwihuza muri Guinea Equatorial, yahuje uruhande rw'u Rwanda n'urwa RDC baganira ku mwuka mubi umaze igihe uri hagati y'ibihugu byombi. Kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, RDC ngo yashatse kwitambika uko u Rwanda rwayobora uyu muryango, kugeza naho rwo ruvuze ko bigenze bityo rushobora gufata umwanzuro wo kuvamo. Kinshasa nayo yari yaravuze ko u Rwanda niruyobora uyu muryango ishobora kuvamo. Kugeza ubu yaba ubunyamabanga bakuru b'uyu muryango cyangwa abayobozi b'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe ntacyo baravuga ku cyemezo cyamaze gufatwa na leta y'u Rwanda. Uyu muryango wari usanzwe ugizwe n'ibi bihugu bikomeje kurushaho kugaragaza ko binyotewe no kuwuyobora uyu muryango. Gusa nubwo bimeze gutyo, amakuru yamaze kumenyekana nuko hashobora kuba ikintu gikomeye cyane, bitewe nuko u Rwanda rwamaze kwikura muri uyu muryango. Ibi bibaye nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye Martin Fayulu umwanya ukomeye cyane muri guverinoma y'iki gihugu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko yaba yamaze kwemerera Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kazamugira minisitiri w'intebe. Tshisekedi amaze iminsi yiyegereza abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ngo bakore guverinoma bahuriyemo bise iy'ubumwe bw'igihugu. Ni icyemezo Tshisekedi yafashe nyuma yo kubona ko abenshi b'abanyekongo bari batangiye kumutera umugongo, ubwo ingabo za leta zari zimaze iminsi zitsindwa n'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye. Tshisekedi yafashe icyo cyemezo cyo gushyiraho guverinoma y'ubumwe y'abanyekongo mu rwego rwo gufatanya n'abafatanyabikorwa kuvana Kongo mu bibazo irimo magingo aya ngaya. Amakuru aturuka muri ibi bice yamaze kugaragaza ko Martin Fayulu yemeye kuyobora nyuma yo kwemerera ko azamugira minisitiri w'intebe. Tshisekedi na Martin Fayulu basanzwe mu busanzwe ntibajyaga imbizi mu bijyanye no kuba uyu wa kabiri ashinja kubera ko kuba yaramwibye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye 2018. Ku wa gatanu Tshisekedi biciye muri Tina Salama usanzwe ari umuvugizi we yatangaje ko yemeye ubusabe bwa Fayulu bwo kubaha urwego gukora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyago bibangamira inzego zacu n'ubusugire bw'igihugu. Ni Tshisekedi kandi wishimiye kuba yahuye na Martin Fayulu kubera icyemezo cyo gukunda RDC amaze igihe agaragaza. Byari inyuma y'uko uyu mugabo yari yaramugeneye ubutumwa amumenyesha ko ashaka guhura nawe bakaganira ibibazo bitaziguye bigamije gushakira umuti ibibazo biriho ubu ngubu. Yagize ati rwose niba bisaba gupfa
kugira ngo Kongo yongere ivuke tuzapfe ariko urupfu rwacu ruzagire umumaro. Reka intambara yacu ibe iyo kuzura igihugu cyacu. Tshisekedi na Martin Fayulu batangaje ko bateganya guhura mu gihe hari andi makuru avuga ko mu mpera z'iki cyumweru bahuye bakaganira mu ibanga rikomeye cyane, abayobozi bombi bakagirana ibiganiro byiza.